الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. ambe ala tanu amba deme ñini amba yafa deli amba ñini ala fe akan kisi ka bañiro kun toro manan ka bara jugu ni alay jomin kanda wode kanda baye ni alay jomin fili kanda bagate sorola ambe sheria ma shite minni pato ciala makaka ni ala kelempewte je ñogonte ala la ambe sharia muhammad walaka jon walaka chidendo kisini nema baka no temena ka boy alaka jon mbe washa kanke nyereye anawu ankasira alaye masamin korotalendo masamin kabo masamin nya fo aka qur'ana bayin kono aka qur'ana labben kono ako aleye qur'ana jigini damina laylatul qadri sudela balmaw sungalo tallaba min fulendinye su min ba kono namba ke kanyini sudo su belebele ba sudo baleri be sumina sudo titri be sumina sudo summin kan nafakabo. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. على كل سنغلو كو عليه القرآن جيني داميا أودلا القرآن من يكنداي القرآن من بيتياني كلامبو نونا أجيني دامينا ني سنغلو دلا سنغلو يرجما ليلة القدر على كو عليه القرآن جيني منا ليلة القدر لا nisu ala ya ponya ni sura kono yoro chama yoro folo ako inna anjalina fi lailatul qadr ako ala ya qur'ana jigili damina lailatul qadr sudela lailatul qadr min yere fulani nye doni ka bawo doko ko sumi ni valeri bala jatu sumi ni valeri bala ko qadri koro yo ode do fana ko sumi ni latigo beke akono alaka latigo beke ka yadraka ma lailatul qadr min yilla dunya lailatul qadr la tuge susu jumando nye ponya sabanay ponya nani na ko tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi ijni rabbihim akum malikau سلام هي حتى مطلع الفجر. كل ليلة القدر سودو سومين كشلندو أصوب كتا دبني تلت بنفو كتا فجر كنتي بسو كشل بوني تالا تورا تالا سلام هي دويا
ni yesu bele bele bay sora were kunna ala ko alaye qur'ana jigi su barikala mada ale alaye bagabagali kala de wasui akoko ko ye kolla benne ale ala bola bebella tigo wasui nde ko lailatul qadr min tamena kana nina lailatul qadr la min be ke doni la kila ya kono min be ke jahiliya kono bella tige be di malikawma baraka fi samu meta mogo do be tama dugu kolo kay basro malikaw boloy jatilembe san suula la tige suude do e wonni su ciden ko abi hurata ka hadisala akom man qama laylatal qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi seki sara dan fen site sara ni ya jo ala yala de bi sara ciden ko ni mogo mi nya joni ni hakilna ni nganiyaye ko junbu mise munon temnay bulala babe yafa wala an kan jija lailatul qadri nyini la ana joli la me disugon kala se ka soroyede wama umiru illa liyabudu allaha mukhlisina lahu dina hunafa ala qalima jonya marani foye foko ala batu kaw baro kala se alaye kamile kabu galundina bema ala ko faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada ala ko momi ni bi tigi ala ko be nyogonya jigi akoy ka baranyuma ke baranyuma ikana foy fara ala ko baranyuma la donc an kan dusukun kalasi bato munum be ke tallaba min kono dusukun ka kalasi anan ka jija o kabbe ciren ka sunnama sallallahu alayhi wa sallam وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل كله ويغج أهله وجد وصد الميجار متفق عليه أمبا يسدكو كوتشيدن تنكرا نسونغالو طلبان دونا كوتشيدن باسو بدن ينمايا أبا ينمايا نمونيه salli qur'ana kala ala bato aba subbe nyanama sungalo tallaba imbe aba be nyanama yani batoy aba ka demba yakunu ulu fana ka tallabai uka nyanama ya berejija aba ka tafe bolo abo shirika giriya don kama ko kore munye sungalo tallaba mumen be aba mabo musawla ka ke ala batoy shiden tumbe ko sallallahu alaihi wasallam وانها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما لا يستهد في غيره رواه البخاري amba asitu ko tuguni ako ciden tun kera sungalo la be yere jija min ke sungalo tallaba in fana ciden be yere jija min ko fana la ato ke sungalo tola o ya yiranna sungalo tile muga ciden be bato min ke tallaba abato be chaya abe jidi katime lailatul qadri nyini la o lailatul qadri asu kelen donente nya be tallaba inde kono wani aisha radhiyallahu anha قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في أسر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في أسر الأواخر من رمضان أم بايسة كو تشيدن تنبي إتكافو كسونغالو طلبنا أو تشيدن بافو أي ليلة القدر أيا نيني سونغالو طلبنا ليلة القدر بنيني سونغالو طلبين دكونو وعنها رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تهروا ليلة القدر في الوتر من أسر الأواخر من رمضان تهروا ليلة القدر في وتر من أسر الأواخر من رمضان harisa sahalin don na buhari muslimun kono an ba asatu ko tuguni ko ciiden ko ayyatul qadri aya nyini tallaban kasu wotirula mugani kele mugani saba mugani duru mugani wolon fula mugani konondo ko ayyatul qadri aya nyini nunundela me hadisa don na min bayira ko lailatul qadri ni sun nunu
tallaba sununu lettre qadri be yelema kono de te su kelen kono de hadisa jumanyo iranna wani ibn umar radiyallahu anhuma qala inna irjala min ashhabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam uru laylatul qadr fil manam وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم فإنها قد توتأت في سبع الأواخر من كان متهريها فليتهريها في سبع الأواخر عبد الله بن عمر كو تشيدن تللا دون دولا تشيدن كشيباو دو كو شغورا كو أولو ليلة القدر سنغلو تلبا ولون فلان لبنا mana mugani saba kata mugani saba do kata kalo laba ko ulu sogora ulu ye lailatul qadr ye sungalo talaba awolon fulan laba yinna a cidan ko ya ka sogoye ako sayin ko ni atumbe odela o sayi lailatul qadr tumbe sungalo talaba wolo fulan laba yindela o ni ya iranna ko lailatul qadr abe yelema de ate ko mi ko abe su kelen kono de ñina besika ke mugani kelena sangura besika ke mugani sabanana sangura besika ke mugani durunana sangura besika ke mugani wolonfulanana sangura besika ke mugani konontonala donc meletre qadri abe ñinini joli de kanjija kan nafila uke ka salli uke mogo munum ba jatemina na lada bu bolo mugani wolonfulana doro ko kere ya tallaba inna ko ke wajili donye misiri kono ko kirimi kala mugo kado te ciden ka sunna ko lesiri tola dina la o ye bidiyade saybo mo ke tabina mo ke tabina mo ke ko mugani wolon fulana do an kata misiri la ka wajili ke ko de kidimu kala e wode e waletul qadri o ma sabati salafu bolo lesiri tola dina la de bidiyade yo ye lailatul qadr koni be nyini tallaban be de la tallaban be ibode nyanama ya kalela donc sufi nafila yin fana ambe kuma chama me do ba fo ko hari tallaban salli munun fulen ni nye ko lesiritu la dina la ko bidiya de do ko ikada trivila ko ikanate me arakanta ni keleka mo munun be ni kuma fo ko jantu yerela Allahu alaihi wasallam bai seto yafu ako sungalo to ciden ka sallima teme arakanta ni keleka me ciden ka arakanta ni kele atumba janya de kateme auntaka asabatira ciden arakanta ni kele salli asabatira fana ciden ni ayira na ko ciden madda arakanta ni kele na hadisa sahale umbe ciden arakanta ni sabasalli sungalo la wodi to shaykhul islam ibn taymiya ko akoni mugo min ba fe kadda ciden ka arakanta ni kelenna asalli ko mi ciden tumba sago aye qur'ana jiju duru nyogona kara arakan fulala adela koke akara kan fulado ka suratul baqara kala ka ali imran kala kan nisa'i kala warakan fulay be e arakan e be arakanta ni kelemi salli warakan fulay ndoro furanse be teme taka o arakan chaman salli ni be da arakanta ni kele de la ciden ya salli chogomi ka janya ita ka chogola men ni eta janya de ibe kalande surunya fen salli arakan chaman salli min ka cha ciden ta donc ko kayran na fana ko jate sigilenta la su fen na filala e ala ko min al-layl fatahad hakefo ala ko tatajafa junubuhum an al-madaji atumbe jonyuma untanu akubu kere umajanya kabo dila umasufela lo benna filake alama hakefo wa kanu min al-layli wa kanu qalila min al-layli ma yahjauna ala tumbe jonyuma untanu ako sufela lo be min suno go sufela la kadogo alama hakeka lawo ciden fana sallallahu alaihi wasallam dondo la dona na nyinin ka ko sufe salli be ke chogodi ciden ko salatul layli masna fa idha qafita subha fasalli wahidatan tutiru lahum qad salla ciden ko sufe nafila fula salli ka salamu bilaika fula salli ka salamu bira ni siranna ko dugo benaje akan kele salli ko ke ka wotiri ni bayiranna ko dantala
sufen nafila in fana hadisa sahalen nanala ciden ko sufen nafila nyata ni safo sallira fo kata fajiri keneci de fini safo sallira fo kata fajiri keneci salli be ko français kuna be sufe joli akera sa o safo ko fe terwihi o sufe joli de lo akera isinora iwulira suto de la isallira sufe joli de lo bidate nununa mo ko yere kolosi o ka doni ke ba o ka kitabu laje o ka delila o laje o ka hadisa o chogon laje ka fo fendo mata ka jimi sirafe o be ebe doni ke ba don ne fe o make o tay ja ko kan mo be bilawka iki yere kolosama o de ato bunu seminu ko sarhu mu mutiw kono jijunani na bi wolon fulani sabani bi wolon fulani duro ako mogo dobe dantemene katawula de munu mba jatemina ko ni mogo min temena arakanta ni kelela ko ye junubu ke yala soso ye bidia ke ko ni nye dantemede ani ni nye gele yali de ani danteme mogo ka ako mogo kana sisi fenka femmi ni delela unana ka yuruwa e kana sinsa ka ni mogo min yoke kuibo ke filibantie donc haketala arabiya tabul kabil aslami adalla ka siden ka salliji dama ko ciden ka salliji ta ciden ko ndeli akon bi deli ka sigi nyonya la arjanna kono wa ciden ko fayi ni ala na useka bi kasrati sujud akin de me yirela ni salli chayaliya ciden ma hakke fayo ciden ma hakke fayo nin ka famu mo golo sufin na fila munun fule ni nye tarawihi do wa tahajjud do nimbe sunna nimbe to de qiyamul layl abe sunna hadisa sahlen kuno nimbe sunna ngo dondola ciden sallira tallabai hadisa be abijari wa hadisa be turmiji kono abi abu dauda kono abu jari ka hadisa do albani ko sahlen do aka kitabu kono qiyam ramadan abu jari ko dondola sungalo tallaba ko ciden sallira nu unu ye fo su chamantara ko o ko fe ciden tani sabana ciden sallira nu uluye ko su tilanche tara o ko fitan wolon fulana ko ciden saleran wuriye fo ulu sirana suguru de kanu soro misiri kono ni hadisa sabade ngande ciden yen de wasu saba abe sallini sebawiye sungalo tallamana su folo su tamantara su fulana fo su tlanje tara su sabana fo sirana ko suguru du kanu soro misiri kono ni sabatira ciden molal bani ni hadisa sabati aga kitabu kono qiyam ramadana ko cide masalli tallabanna nunu ya kuma sugu jumaye do ba fo ko cide ko ahya laylahu wa saddal mijara ko yesu nyana mayani li itikafu de ko sallite jonyo fuye itikafu kore munye kake misiri kono bato kama itikafu kore kisigi misiri kono terea ko itikafu kore de kayele ma misiri kono salli kama bato kama ni eko ko ciden tayede ko yesu nyana mali minke ko ya kini itikafu da ma kini salle yow de la bomi iyo de la bomi itikafu yere misiri kuna kunye nka salide nka yele ma misiri kuna nka fere bato de ma obeke sigili gansa dewa donc wala ka hakli mandama mogo kan nunun konoshi nunu bidate nununa kayira ka fo cide nye arakanta ni kele salli o ye cide ka barade cide nyere de tumboke me cide ma fo ko mogo kana timarakanta ni kele ka mimbo o yirana Abu Hanifa ale ko sungalo joli ko arakam muga ni kele Ahmad ibn Hanbal ko sungalo joli arakam muga Imam Nasafi ko sungalo joli arakam muga Imam Maliki ko sungalo joli arakam bi saban woro sittu wa salasuna arakam bi saban woro ni mujahabi tigi nunu te wacci den ka hadisa wudwa nko Bukhari karamo de Maliki nunu te hadisa ko do ute ci den ka hadisa lanyini do uya do da hadisa lanyini kono de ko hadisa in korote kambali ko fen kana faraka ulu ya famu de ni nyeci den ni yere de ka baraye ne akorote ko an kana fo fen fara tani kele ka korotoye majabi timu ya famu o chogo de la fana ka famu o chogo de la o chogo de sahale do fana ni e ko wore minta ni mo min ko be dara kanta ni kele sunna do basita la ke me ni mo min fana ko be teme arakanta ni kele la basita la ni be daga abe sunna abe sabatira sufe nafila dantala ciren ko ayyuhan nas afusu salama wa timu ta'ama wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam turmini hadisa kono Abdullah ibn Salam ka hadisa ako ciden ko hadama don aye fodi jensani nyogonce aka fantaw la dumuni
aka salli ke sufira la kamugo toto sinola ana do arjanna kuno ni kisi cidenya hakke fonni nawa donc sufe joli sufe nafila hakke tala mugo min bese kam minke yijija iko kede cidenyere tumbe aka bato jidi tallaban kuno be bato min ka tunta ke sungalo tola be ala bato ka be nafila salluke min ni tallaban sera dobe jidi sallila dobe jidi qur'ana kala dobe jidi fonan siriyala sungalo tallabanna aye do jidi aka sallila do fara atumbe salli min ka san tallaba kana tallaban nale aye do fara ka sallika aye do fara ka fonan siriyaka aye do fara ka qur'ana kala ka aye do fara ka doka abe jidi de do be fara ka de alaka hakkin mandama ewa amba aishatu ya cide nyin ka akon ni nyelle ewa sudo su mi nyelle tel qadri en ka juman fo cide en ko ma ni benna letel qadri su man ni ya do quli allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna afu ikafu ala ya fa masade ibe ya fa fa ya fa ma donc mo kadin do awu insha sungalo tallabain kono barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisairil muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في أسر الأواخر من رمضان متفق عليه حديثنا عبد الله بن عمر بلو أكو تشيرن تنبي اعتكافو كسونغلو طلبنا كايلما مشيري كونو باتو كما تيجي كبود دام فيونا وأن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أسر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري أم عائشة ko sungalo tallaba ko ciden tumbe itikafu ke fokatasa tallaba ciden ka shi kono madina tallaba madelika temaka nama itikafu ke har min temenaka yasara ko sungalo tallaba ko ciden tumbe itikafu fokata fatu ko akan muso fana ye itikafu ke akofe wa nabi hurairah radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة رواه البخاري أبو هريرة كو تشيدن تنكر سونغالو كو بيت تلتا تلبا تلتا أبو كي اعتكافلا سونغالو تشيدن تنبت تلتا كي اعتكافلا كم سامي نتشيدن فاتورا سامي نكو أيت تلم مغاد كي اعتكافلا ولا o beye de shi laba ikado jidi ka baranyumala ani ka bato sungalo cide a fatura samina aye itikafu ke tile mugade su muga yode ke itikafu la itikafu ibi tige kabo hada madona ka yelema misiri de kono abe damina depuis sungalo muga tile mugana asu ni tile binaka bila misiri kono ika itikafu damina itikafu be ba ni salli sabatira ni kalo yera salli sabatira ibe se kabo me don ke ba ko anyuma ikato misiri kono katile salli kenela ni salli kene ke beti ka so kono sino depuis kalo sabatira kono itikafu bana me sarafu salihu tumba ke wewa ni kalo yera ubeto misiri kono ube bo katile salli kenela ni salli kene bana wetu ka so kono awa munu be itikafu la na ucha yera misiri kono kake baro ye kafara nyogon ka kake baro ya madabo kamade adabura ka tige hada madewu nare ka ewa kere ka allan kolonya ala de ani bato de akana ke baro ye misiri kono de telefoni ko min fule ni nya aya yero ko resa ka telefoni la min be se ka telefoni fa yere tallaba imbela fa ka mabo yere la ikilam kolonya ala bato kama ni te se ka ke ni haju tige ka demba ya la be se ka toy ni ka demba be se ka nyogon soro haju la chogomi me na temena ola akan misashi ciuni abaro ni feun wicha ciu chile ewa minye ewa wasafu chile kito itikafula ani baro ini mugo ni nyogonche wasafu la facebook la otoyede itikafu madabo kama
adabura iki tige ka bo damfe hunde ma killan kolonya alaye e waya janto ola ka itikafula ambe Allah dele shungalo atimme ko nyuma ala ko on noyanye bara nyuma ala ko noyanye kono ala ka dusu kala sidama akono kanka baraw mina akono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.